Afọ me mo akwa ba de ba ayekes TV so video ya wo hwe. Amfa the video trada o na mom eya asem a asie. Mera fo chance fra busuani nya se video de ya se to kwate. Say be bia duri sa wo hwa hawa nyame ni papa sta koko. Na sa wo hwa hawa the wife see dini slaps a utim se be bia duri. Obai na polu to adwumani hye koko tirima na se. Se bia abrantie koko sitia na se wa ma ne homo na sori. Asema me pesa me can say na homo na sori dia ye case say your last prayer because comfort na wagiju omani mu no. Wa hwe ya wo betra ba bi du wonsa hye wonuma su no aka se me hu yanka. I don't think how olumai koko olumai kaka me de wi na ni asi abre afa. I don't think me say story jibre na bre na follow story ma mote. Me pesa me ka mu nsamba bre acha ma me no wi aru yambo. Ye hwe de ntia ama me kasa. Se me ka bi ncho bia na ma yiti ni na kupon fa adwene ana me ka mas ma che kupon so mo ndi ye se de me di asam we ni nyankopon wo gina mu we wo nyankopon na wo som no wo gina mu we because me ni omianu nyina anim se ye nyankopon papa we ano so for me emine nto mpo no apa me ni omianu nyina anim se enye nyankopon papa bia na wo som no se de wakoma mutie saa na wani mutie odonti na me de me tale ho up to date enye odonti aka me ko long time ago it is mama kan chiro me ko fio na me kotokoto enye bibia ho me ye investigation me hwe ni mu ahwesi ska na wanya na ye rema na enye bibia nti na me yesa cheso wonwene o kwa no asa ko de dakom e na menu aketo eso e se de wa ye nti no o ye menu apanyi friend mi ku friend ukunu panyi sasa na ya kan kra na teme so bibia asa nya me hinya mabufu se obepanya asasam aka no ho no o me fa ye ho hye nyankopon sa o freedom ho hye nyankopon sa de bia nyankopon sa de na wanya fu e de na wa gain ni wo wonya mama come feelings ekum nipa asam de mani ato from nam so ebe ye eche sorry na ye bibi fa ho sorry and na ye bibi fa ho because me metena ho e ma su kon ma we me mba kotokoto no sorry no me nya ho so fa me o se woni efi ahase se nya mesma na me su na nya papa bi but fana no se le ka say so fa na asema wa fa de ni bia na me ye azami nyep so papa patako bit ma fa so sama wa so ho abufu pa wo so asema wo ka no ho abufu wo so ho abufu so for me wonya wa je say wo be kanya ansasem a kire me sa just asema make na me repeat myself no you are not ready to listen to me right wonya wa je say wo be kanya ansasem a kire so for me what ma soon che wan hye ni yi wo wan fa ni o ma tutu yi a wan cha enya nimgu ase kra na me ko eja now no man no kwa no mo akwa akokotokoto o because me ntimi nje sa nimgu ase we de bia timi pa mini ese mi hwe mpa mi nua kotoa tima be gi meni munyam saa e ma ne yi ba me kura bible preacher simple cause so for the meeting no tanya so fa kura yakopon so uti me sufre because me kura bible me twe ni feel say e ba ohan mu mi nua kotoa wi oye ye agya me amene me pastor te say me kura me kotokoto me feeling ya penini e hwede me ese na kwakudu ne bucket akwa yisuka na manante wasima unti ma Solomon bi kura no eni ye nka se sof me diwe che ofa me che obobo ya mpokura da ese de mo ifo kana fa bi no o se me de ma adwene ma no ana so me metimi akoma me wife atimi afri me di nkomo ndi nyambe sane ne ma sei ma brabo aye pansam nso mi kwankwala
na my wife so for me to me asum papa masum na ni amon just me nyame nipa esa asotono boy no eno so mean something o se me dwene ko akiri me nya bofra sisi akwa na to ba me hu de menye hu de menka okay Media wa ya ye. Gaba se mi babe dia wa ya ye. Ye mi babe dia wa ya ye. Me think I be se bibi bo wa ya ye. Me think I be se bibi bo wa ya ye. Me think I be se bibi bo ye. Ye mi babe dia wa ya ye. Gaba se mi babe dia wa ya ye. Ago. Ame wa ha. Yanko edina wotwetwemi yanko Unia kukuondra wonta mana soni yeso sansa hamini agro wa ha Ye wasi no bosi wonimi bedi asien no oba nante aba mabubu ano no ono na mehia no bla e huas anema nanso wanante se oba na nagabase wo Anya sama pa me mama kwa ba biem Empanifo si wo bensi rodo matoa ena ka kom ya gin kokuo no timi busam kokuo no ne mu a mo nu ma sam ne sen mi busam sam de na mo kasa mi tio therefore we kura de hu ya ha nya bone mi so obi na tete ye na yeso no therefore ya te won kapa obi na kire ye said therefore just we kokoro mu te sa ho papa enye ye and he said therefore you see ye twa to say we dey ban ni bakum therefore ni ban wa tete ye e be say ye ni firo o ba ne die ni bakum therefore asana me tenka bi mo ba ni pakum therefore na mo timi dini ya sana mo ba therefore me say nipa na wo che wo to ho adanse akire ye wo to ho adanse just wo say just say we na obo say we fo nyina ye so mu petira wa na ututwa me mama nkasa nche wenya dwuma kase mi weni ma bi se ayen kete santati so betimi nya kokodo na momu ankasa me ba no me hwemo nante sie ene mo ya bia mo de ba na ehu asamma therefore me dey me suru na samusimu pese nipa na mo bekuna me di anya me di na mo me hwemo ni mu a ese sa me mamu ko na mo saba therefore you ready yeah because my dwene ho therefore me say just ya dwene ho a me hu ni nti muntie me ne me kan me nka bio mo sama chi na nkọ dwene ho ni mpre no so na mo sama sansa me sai amasai me sana masai me ye ni ya maye me ntumi sane sana ne no enti mo nkọ na nkọ dwene ho na mo mra ni mpre no so na therefore na dey want me ko ma ya 5 minutes pen ye 10 kwanje me dia me nsham bo me se mo nkwansa amra Samu be samu chi wa haya sabo me samu nkwansa amra ni mpre no so akwan na monim Bio. Therefore, na me kwa me ba enye. Aso ba ni yo. Me dem therefore my radio. Asamana me kan ye no. Na wo ba ye na masesa magudie ye kumanum na me kasa. Therefore abutre. Therefore mate. Am abun. Uba be kumni power putu atanche ehu asha uma uba na nagaba se masane yeso. Me dia ya ye. Ye mi ba be dia ya ye. Gaba se mi ba be dia ya. Papaya
na homework no we say first time I back so we dey call 5 ntina me na ntem ya no so ya phone no makacho ma me say waje the papa no na kana ko ni sha de kaka makacho say si sa papa say como na wo papa ni si village la le tom di ni wo ko ma wo so mu se ko so ni si village na wo de no basa dia me hwehwehwehwe mo ni ma me tumu sa amanfo ni abre no mo baaye therefore ye ni abre correct ene mo sansam wo se ayoyo me se mo sam nkwana mo samra na ma ye pepepe enti mo baaye na kura pa ene sen oh anta ye baaye na ka se enkomla first ye baaye no ba ne hu woni mo ye say do ba no wa serious o ye de we we se mu na to na therefore wa se pudu e be pai enti therefore ni nyina ne say ye boy ya taba so re kure baaye ye sare ba kwa ka me na na no ye tu we na ye panyini na ketua no therefore waje panyini no nyam ama say wonye sika che ta won fie busua no na therefore yeso ni aboa na ye ni no for kura na se wa wo ye ye nje won fie yani se panyini je se wa ye panyini kwase a ama ketua na eji na ni mo nyam ti therefore ye ba se de be abi ketua na filo ye friend akyi ni ti modu pa ti therefore ye smart ni ti na so no therefore we ye smart and no ti ne ba se obeyi na filo wa maye therefore no ti ne azaba ena wa wo she fifi we ye den wa busua ni to wa wo kunu ni se wo nkuni nua no abrantie mi bisa wo ba ye wonu mo sumi ho a wo ye widini papa so be kum ni pa wo so wasampa ne sai therefore answer me ka say for so to dia mposa hey susu nya me ka wa no tum wo ha hey back what be careful hey na betre therefore mi srawo wo ba kire mi se me ka ba se to mi bi se me wo therefore betre wa ba ma so ni yesu sa wo fa wo ho hey se bibi sa na we dem crown nine therefore me crown nine therefore me me so therefore betre wo pia ba hu sa me wo ba me nchai di na me so panyi na hu sa wo ba ga ba se me nchai akomfata wo afa to aso aha na obe to aso wo be kire onyame no no wa hefa na wo wo betimi akwa kwa ni ye ja onyame no no wa hefa ka kira no mu na so fa ya mo kasa biem mo ntie me ba ko pe therefore afa wo ba ye wa kire me se wo nyame bi yeah therefore tinka hu hia se wo betutu wo nan kim no ba ma so ne yesu enti kwana koku nua so le kwana wa koku no we abofra onim de we therefore we abofra fachen why fachen titu aso therefore the thing says so music and nyame ni pankasa nyame akwa me bo me cancer patch my son me twa kama sa akwa we nan kasa wontefu o nesi me kasa na ntimi kasa me oh me so betumi aka wasam nanso ehwa obi a wo me fia ha eche me ka ba se na utumi hwa me mate therefore the thing say me aketwa na chiri ba pa waje me ni munyam en munyam waje ndi in fact me ye hwenye yi medi yakopon so achache me hu hwe enti o so me sesem kakra etimi nyam me ni medi nko me na nani me wife ni me na timi ha o mi di nko say therefore be munya obi obetimi aboa ye etimi transit dwene hu say da bi e ko na ngu ase fota kan ni ba enye fani mo wuo ana me so ko makamate o se me ja me bible to wo me nyam so ne to no na me di wa chi na me so e mo di na wo boni di e mo di na wo boni akama num nyam ya akama num say oh o ka say akama num o ye o se o ta wa mo ba ye nyina se mo bedi agu ai kum nua ne therefore no na mo mi busa mo ntie kuna mo be kuno mo ya ho bo se mo kuna mo kai ne biem therefore say me sinkiti me sim bo sinkiti se me
Moya ho boase mukuna munsan konwinwi biem. Oh Debbie. So one who said mabusa mpre no na me babusa me mpresa so. Esan say. Nananum enimu ne yakwa mpresa yi. Prince. Eni an mpresa so nie. What could be that? That's I'm not now o call those me boy. So for me, unsa ne macho. One is of mbom so kasada. One is of Me de chef ansa to me nsem. Mo piafo. Ne mpresa so ne montie. Me catch them say someone ka sam kuna mon konsa nkonwinwi die. Nana yinwi da. Therefore, ye abre ye nimi. Onu anka tale busa ne ho nse da hia. Na sika na akodi bonkum. Ni tisuo. Me dia me di me samani ana madi me sai na me ya enye ye. Na nka we ne mo ye nkansa mfata esanse. Munua ye ya. Enka wo nso wa ye. Di bi me ni bi na nka ye. Na nso abro ne atie moden ne ahoye nti no musimu beku no. Me dia meku na mam na emom de ebesie no. Gaba sei me kira. Therefore. Enya. Assassin be abro ne be. Enya hoya. Abona ye side na say no side. Oye no wo hwe na ebusuafo. Wato ye jeje mu nana. Wotefa ko na waka won sabu bu say ya. Wo be ye wo ho. Therefore, the woman say, me say when you scan me go for on one that or has when you scan therefore won't feel me. Media me mamon kasa pisa nse mi jama wo bia be kan sem bebre enti media mi be kono. Kuno. Mammo munja na mankwa mama kasa na naga base ye kan sei. Na mo e mo mabua me. Yeah, mama mesra bamo. Ena me baba dia wo. Yeah, me baba dia wo wa ya ye. Simi dine de san. Me de hye wo mo bonan so ato sese wo. Nti wona na obewu. Mumi ansa mu hwan na bekuno. Nti nana nkum se nana e nana nana. Wa me pra dia man nyawo na we se okuno. Ha wonya wura dia na wa dai. Friend ma se na ya na men tampano wa hano. Hase wo mo kwa ye nyina wo ma nkwaboa wo mo hu ahuni wo bekunu pote. Wo mo be sama bufuo. Wo be sama bufuo. Mana nana nchiri po bokunu o na betre. Ani eso mo gine kunu. Som. O defo nya wutansa wo de bufuo ma. Me kire sa wo de hie ni tini. Aha ya ne nan. Som. Shimuni sei. Uchima no ko ma me na wu. Na emom wo wu a. Na se wo bo me din wo ho a. Me no be di no nyonyo. Me nante huhum. Me nante ani so. Me nante ba bia. Ne ebe koso bia so me te hanso me hu. Chimu no. Ya tele ti frezo wa. Ti train frezo. Tira wa na chim. O kwa he na akwochi. Minya. Simple mathematics. When the tin press so. Aye case. Aye case. Aye case. Hey, we say aye case yo. Na ye ni gi. Asem ya do. Enam. Ye wa ye jaminti. Anam de ni be e be ku afiri ho. E me ya, yakopon fa me bone nche me. Semba be di sa wudie we, enye me pe. Na mo ya binti. Wa ye ya me masai. Me di nyame achi me ho hwe, de ma ba me be ku afiri ase. Na wiase no kwase man do ho a. Kuni tam na wa nwane a. O nya me tena me ku a. Aye kesi mi be mia okomi ku mia. Pastor, nyame akwa me ku ha ya. Me ku ha ya. Abo mama ye. Ku ha ya. Manete na ni timodu. Wo kuna wiye nti. Na ni tele konsem. Wo kuna. Devo okunu. Fanis baby am. Timodu.
ati woni so mo wie ya mo pan mo wie therefore yeah therefore ni eko mo mi eko shane hunde ne awade ko monko na mo mo ko no menwom na me to no mo ko nya na mutie mate mo sole na monko shane wan pepa wani mo so wo pepa wo su be mfa se yanko eko se yanko mfa imsem nyame nipa mfa se ensan ko mekro me so aw sabra ha wonim so ya nyame nipa na aba me fie fako so pe so wu apepa abama ye be yenyo abama ye be mon trans na yemfa ho se oturi hey now crowd it dem What's also blopa? And yet, none of feeling come as she was soon. So, who summoned me, Bodjana Goofum. Let me bring crack out. Mary was son. therefore But my son, yes, so now wouldn't me abet yes. Who when you may be a done one. Why should you? Mamma would dunk up. But what am I coffee? Come home to make a call. Whoa, Nana, where do you want down? You watch be. Muninachi. Follow him. Media crop. Not your bay, why you therefore any media crop. Munimania would you media some say? Nana, so must say. Okay. Oh Jesus Christ. When I'm here, Jah, Oba, Mukudi Naga say Amen.
am interested. This is another question. That's another. I don't want to be said. I'm saying, I want to young to see as if every year in Poland or country, but no, you or say you are here this wedding. Okay, I'm volunteer. Why? Say, was you your son be treating him? What I say? What can I want to do? I didn't sign. What I say? No, some will be. The one was a movie. I said, me, I know I say, you don't want to be sister. Come on. Yakupon and the demon on the side. Mr. Bibiana say, when the make us was you look, carry me the chow and come and fuck up my man. Yes, I am. Jana comes in this, then or Yali and answer with day. I didn't know a money back to fools and I did to Piana 70. But I say, it was your boy, Auntie. It's your good able. And the Quabi. Everything else about. Ha, just say my bottle amwa as at the same time my latte said latitude and so by your supreme said supreme. Mamma no cast some Yunumian sapibi, I mean to wiping in Sibiso, in Biasu, in Dria in Yawa, a bellbone in Chasso, Mimo, to us. As some way. Who make us a case situation where Nana says we soon I won. So, would you drink phobia numa and yes, dear beyond your door? And it is a wish how our cuckoo now ship my caca. That's a woman you know at Jumbonia draw with him, especially cuckoo. I would judge and say what the penny among Yaji. But if we are seeing them in numerous say, you come from you can come down pine. And you try some phobia, and I would judge one so anyway. Waso so mo so nya hwe tam bia mo peso mo babia eno nti mo ben wo mo hu se no okura woni bambo bia na emum ekwan kese wo mo hu tu anamo etesa omo nsa betima kan japade ni ti eno nti ne se abusua pade echirika enebe hwe hawa wasi ama wo yere eno wo bayi ayemo bo hero babia wo bia no obo eni because wo kaye anaye case Hero Castle no, a brand ya would you nim ewo fie ha hwe de we na nim city sana na kuma mu city eno nti de wo ye no wan hwe ya wote akonya so pan wani mu ahoso na wote fom e kire se obi yi won ase atwede eno nti ya no wa ya hwe yi chese abutu amwa ase eno nti na me say situation bi a betu bi an sa no doso ho ani doso ho nyame du sie so nyame du sie nyu ho nkire se wuni wo yesa wa nyame abreku eno nti hwe hawa wo nyame ayi wasiese na onyame ahira waduru mpampan so enya nipa a wompe wani ma hwe ese aboa no wonka wa onfinisi enchiro na wanya bi moment wanya bi prekope no ma pretend se bibia ni ho
wati asoso mo se wo ye nyame dwuma ya me pesa me catch on say adwuma bi wa kwa bi wa ya na etini wo nipa ni so bare ya na wie no eyu aye case ni maame nurse nim say ekwan na omo ye no eye nyame dwuma bare wan hwe ye awie no na awie wo kun wo no asama me pesa me catch koko oluman ene say omo so ankyere bo amane bia na say nipa ne se wokum ni na akina usu ebitima bu so say aye case di okọ ene ntie hwedie ebisi anu ti sa won subscribe ya wo YouTube abo aye case TV videos na ya ye no edoso anegu ho aya hye na ma wo nua bi nso ensanka bi se na be ya di new video bi atuma wonsa so atimi aka ne live hwa hawa wasia ma bofra keto aye mo bona na kwame na medwene no se de omunya wo village omo bo obayi se ye na wo bonyini menka sabiem ye hye nyame bo akina nyame bo akina video no ebeye se sultana ebeye yi said Timothy etiye no at the same time saso na Joshua ehwa beye jam pecha preko empeche eya simu minua ba minua bema